ati ayo mato yose nitwe ndumva ari amato bavuze 200 hafi na ati nitwe twayaherekeje Centcom ibyo tubifite n'ibimenyetso. IRGC ati se hano muri Middle East asiga harimo Hormuz ebyiri ati yo twe tuzi nuko twe tugenzura ibiberamo hano. Ibyo rero byanakurikiwe n'ibitero tumaze iminsi twumva byibasira Iran kugeza naho byaje inland mimbere ku butaka bwa Iran muri kira gice cy'amajyepfo muri intara ya hari region ya Bushehr inari muri uruganda rwa Bushehr uretse ko rwa uruganda rwa gisivile rwa Kirimbuzi ariko harimo na intara ikunda kwibasirwa hano hafi y'ubuniko bwa Hormuz sindi ninyibuka neza ndatanyiguhomozaho hari Silk hari Bandar Abbas hari Qashem ndetse na Kargi Island. Mu bitero biheruka mu masaha 72 atambutse ibyo nibyo bimwe mu bice byibasiwe cyane. Hanyuma abaperesi bati ariko buriya umugabo wasangira n'udakoramo se yego ati ibyo barabiroga biragatsindwa niyo mwijuru. Nabo ibiturika babyerekeza ku bigo bya Amerika biri muri Kuwait na Bahrain ariko banaburira ibihugu by'Abarabu. Ubu se uzakurikiye case ya John F Kennedy ndumva yararashwe muri 1934 uyu Kennedy wahoze ari president wa Amerika yego sometimes ari gihe nyine umukuru w'igihugu agirwa igitambo kugira agire ibikorwa. Why not Mossad tagira igitambo Trump? Mossad nkurikije ukuntu yaktinga bibaye ngombwa yamugira igitambo kujya bakora ibyo bakora. Why not? Cyo kintu nacyo twe kugitekerezaho bitakorwa nabandi bikitirirwa Iran. Aya Mossad impamvu nakubwiye ko iri credible. Iri credible bitewe na special nama operation bagiye bakora bari credible amakuru yabo bagomba kumvwa no kwizerwa. Trump nyamara bashaka kuzamugira simanura ariko yaba igitambo kugira ngo bikize Iran kubera ko Iran mu by'ukuri yarabananiye pe Iran yarabananiye nyine bimwe bigaragara yarabananiye. Niba uhoraho atari we wubatse inzu ba nyiri kuyubaka baba bagokera ubusa niko Bibiliya ivuga. Gusa hari n'abandi bagokera ubusa biturutse ku kubakirwa nabi kandi bahenzwe cyane. Aba ni nabo babwiwe ko kubaka inzu zigezweho z'ama etage bihenda. Nibo babwiwe ko mu Rwanda nta bubatsi b'abahanga b'abanyamwuga bahari. Aba rero nabatazi Molly Group Limited, kompanyi y'ubwubatsi maze igihe kinini cyane yubaka inzu zigezweho hirya no hino mu gihugu, zaba izo guturamo cyangwa se zo gukoreramo, zaba nini cyane iziringaniye cyangwa se nto. Dukorera hose mu gihugu. Dufite aba engineer bafite ubumenyi n'uburambe mu kubaka inzu nk'izo tubona mu mijyi iteye imbere yo hirya no hino ku isi. Nta muntu wakoranye na Molly Group Limited ugitangazwa n'imyubakire y'inzu iyo ari yo yose igezweho. Zose turazubaka. Wowe utubwira ubwoko bw'inzu ushaka kubaka, tukagukorera design yayo, tukabara amafaranga izatwara, tukagushakira icyangombwa cyo kubaka ku buntu. Hano ni byiza kubisubiramo. Icyangombwa cyo kubaka tukigushakira ku buntu igihe ari twe tuzakubakira. Wishyura amafaranga mu byiciro, ubundi ugashyiraho umuntu wawe ugukurikiranira umunsi ku wundi uko imirimo igenda, akanasinya haba ku bikoresho byakoreshejwe haba no ku buryo twubatse. Tubanza kugirana amasezerano tukajya no kwa noteri. Imirimo yose igenda nk'uko wabiteguye kandi ntabwo bihenda. Nawe bakubeshye ko miliyoni 50 zitubaka etage. Hanyuma si ngo kuri miliyoni 35 ntiwabona inzu nziza irangiye ikorewe amasuku isigaje gutahwa gusa. Hanyuma si ntabwo ari ibyo gusa, kubera ko twubaka n'inzu nini cyane nk'ama appartement, ama hotel n'izindi nyubako nini cyane. Ubwo kandi ni nako byihuta. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 87 42 70 33. Wanaganaho dukorera ku Kinamba mu mujyi wa Kigali. Dufite ishami i Rubavu kandi amashantiye yacu ari hirya no hino mu gihugu. Sura urubuga rwacu rwa internet wa3.molygroup.rawa. Iyi website yacu yubatse ku buryo uyisura ashobora no kwikorera devi ubwe. Wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. Facebook ni Molly Group Limited Construction and Design. Kuri TikTok ni Molly Group Limited. Mu ijambo rimwe. Ntabwo twari twarabyitayeho cyane, ariko muri Bibiliya imirongo 2300 ivuga ku mafaranga.
15% by'inyigisho Yezu Kristo yatanze zavagaga ku mafaranga. Ngiyi impamvu nawe uyavugaho kenshi. Gusa wowe ibyinshi uyavugaho nuko ntayo ufite. Kubera iki kandi Cresol Finance Limited ihari? Ukeneye amafaranga yihutirwa nk'ayo kwishyura ibicuruzwa byaheze majerwa, ay'umusoro, ayo kwivuza, ay'ishuri ry'abana. Ibi ni ibibazo Cresol Finance Limited yagufasha gukemura. Cresol Finance Limited ni kimwe mu bigo Banki Nkuru y'u Rwanda BNR yahaye uburenganzira bwo gutanga serivisi z'inguzanyo mu Rwanda ku nyungu nto. Cresol Finance Limited itanga inguzanyo zihuje n'ibyo umuntu akeneye. Amafaranga yihutirwa yo gukemura ibibazo, personal loan, ayo kwivuza byihutirwa, emergency cyangwa medical loan, amafaranga y'ishuri ry'abana, school fees loan, ndetse n'amafaranga yo kuzamura ubucuruzi bwawe, business loan. Aya yose bayaguha byihuse cyane. Cresol Finance Limited iguha inguzanyo mu gihe kitarenze amasaha 28. Mu gihe harimo kwandikisha ingwate ntabwo birenze amasaha 48. Ushobora kwishyura mu kwezi kumwe, amezi 2 kugera ku mezi 4 bitewe n'inguzanyo wifuza uko ingana. Muri Cresol Finance Limited ntabwo baguha amafaranga gusa, ahubwo banagufasha kuyakoresha neza. Bakugira inama mu birebana no gukoresha neza inguzanyo hawe, bakurinda kugwa mu gihombo. Basange mu mujyi mu nyubako ya Tropical Plaza ahateganye na T2000 Supermarket muri etage ya 4. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 81 49 1053 cyangwa 07 88 21 7068. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu@cresolfinance.rawa. Email ni info@cresolfinance.rawa. Marion Ofol aravuga ko indege nyinshi z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko izi zongerera lisansi izindi ziri mu kirere zirimo gukora ibikorwa hejuru y'ikigobe cy'abaperesi, bikaba bishobora kuba biri mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa byo guherekeza no kurinda amato anyura mu nkomane ya Hormuz. Iki gikorwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiri buze kubahira ntabwo gishobora guhita gikurura intambara nanone tukongera kubona amato araswa bya hato na hato. Biri obvious bivuze, ariko tuvuga yego dufite n'impamvu iherekeza iyo yego. Nureba amatangazo ya CENTCOM, okay, reka mere kuri IRGC. Yego. Bavuze ko Hormuz ifunze. CENTCOM izibivuguruza. Ivuga ko ari bo guhera nko mu mezi nk'atatatambutse aribo bari kugenzura Hormuz. Hanyuma ukibaza muri biriya byari byariswe mu memorandum of understanding, Hormuz ko rero yarabaye ikibazo kandi mwemeza ko mumaze amezi 3 muyigenzura, igihe cya manipulation cyararangiye. Ubwo uruhande CENTCOM irimo mwamaze kurwumva. Yego. Hanyuma bije nyuma yuko Iran no muri kira kiswe so called memorandum of understanding, Iran yari yagaragaje ko ariyo iri in charge of coordination ndetse na niriya service fee. Ukuvuga ngo ikiguzi runaka ko mata atambuka hariya ndetse no kuyobora ayo mata agomba guca. Unyuranya wese nayo mabwiriza IRGC yavuze ko ururimi yumva ari ibiturika gusa. Yego. Na rundi rurimi tuvuga twe nago turi abadiplomate, ururimi rwacu ni ibiturika. Yego. Ubwo uzaca muri Hormuz adafite uburenganzira bwacu cyangwa se atubahirije gucamo byo nta kibazo, ahubwo atubahirije imirongo yacu ngenderwaho tuzamuramutsa n'ibiturika. Niba bari mu masaha y'umugoroba ni mwiriwe ariko iherekejwe n'ibiturika, nibi mu masaha y'ijoro ni muramuke ariko irimo n'ibiturika. CENTCOM iti muvuge muvuyaho. Mu mezi 3 twaherekeje amato n'ikimenyimenyi, twaherekeje amato yari yikuruye utugunguru miliyoni 220 320. Yego. 240 320 hafi aho 320. Ati ayo mato yose nitwe ndumva ari amato bavuze 200 hafi na. Ati nitwe twayaherekeje CENTCOM, ibyo tubifite n'ibimenyetso. IRGC ati se hano muri Middle East asiga harimo Hormuz 2. Ati yo twe tuzi nuko twe tugenzura ibiberamo hano. Ibyo rero byanakurikiwe n'ibitero tumaze iminsi twumva byibasira Iran kugeza naho byaje inland mimbere ku butaka bwa Iran muri kira gice cy'amajyepfo muri inara ya hari region ya Bushehr. Inari muri runo ruganda rwa Bushehr uretse ko rwa uruganda rwa gisivile rwa kirimbuzi, ariko harimo na iyi ntari kunda kwibasirwa hano hafi y'ubundigo bwa Hormuz
sindi kwiyo okay ninyibuka neza ndatanyiguhomozaho. Hari Silk, hari Bandar Abbas, hari Qashem ndetse na Kargi Island. Mu bitero biheruka mu masaha 72 atambutse, ibyo nibyo bimwe mu bice byibasiwe cyane. Hanyuma abaperesi bati ariko buriya umugabo wasangira n'udakoramo se? Yego. Ati ibyo barabiroga biragatsindwa niyo mwijuru. Nabo ibiturika babyerekeza ku bigo bya Amerika biri muri Kuwait na Bahrain, ariko banaburira ibihugu by'Abarabu. Cyane ko ibi bitero biheruka mu gitondo nabonye bavuga ko Jordania nayo yagazwi bagabyemo misile. Dore impamvu rero hari imbuzi. CENTCOM na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko ibitero biheruka ntabwo aribo barashe. Yego. Ubwo bivuze ko Iran ko yarashweho n'amavideo amafoto arabigaragaza. Ubwo bivuze ko ibihugu byo mu kigobe rero harimo kimwe cyarashe. Yego. Icyarashe rero ubufindo burafata Emira z'Abarabu. Kuko nizo zisa nkaho zanzuye ko zicanye umubano pe igihugu cya Iran. Yego. Urabibwirwa n'iki mu muhango wo gusezera Uramu Mahdi ari Khamenei wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran na delegation nimwe iturutse muri Emira z'Abarabu twabonye hariya. Nyamara ibihugu nka Arabia Saudite waramubonye Wahid, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Arabia Saudite. Warababonye delegation zaturutse muri Qatar niyo yarahagiye yagiyeyo delegation warayibonye n'ibindi bihugu birenga 100 delegation na Oman. Oman yo ni inshuti birumvikana. Ariko nicyo cyari cyabereye inama yabuzaga bino bihugu kwitana. Oya erega bini gukubwira hari aho bigira mu nyanyire nikore. Uri kikubwira umuyobozi uri visionary. Yego. Uko yakitwara kose Mohammed bin Salman ngeniro rumodo wanjye. Ku ngingo ebyiri, imyitwarire n'uburyo ari visionary. Mohammed bin Salman ari visionary, ni ukuvuga ngo n'umuyobozi mwiza ko Jean Vere kikubwira umuyobozi uri visionary yo mu nyangire, ni ukuvuga ngo abagarira yombi. Nubwo nabyo wenda muri politike ntabwo warenganya umuntu kari kubagarira yombi. Ubagarira yombi ntabwo buzirizarumba nirizamera. Ariko nka Emira z'Abarabu Perezida MBZ Mohammed bin Zayed uyoboye zire Emira zose zihurije hamwe, ni umuntu we yamaze guheza inguni rwose. Ndetse we yamaze no kwitandukanya n'ibindi bihugu by'Abarabu, niba ariko nabivuga. Kubera iki Emira z'Abarabu ndumva ari na Bahrain sibyo byasinye kuri Abraham Accords. Yego. Emira z'Abarabu cyo gihugu cyonyine hanze ya Israel gitunze Iron Dome. Yego. Ibyo biragaragaza ko Mohammed bin Zayed n'abandi bayobozi bayoboye Emira zirindwi zigize Emira z'Abarabu bamaze kwemera guhebera urwaje bwo nyine kuvuga ngo bishyize mu maboko ya Israel n'ugupfa no gukira uko byamera kose. Ubwo rero ibi bitero kubera ko CENTCOM yabyikuyeho, Amerika itavuze ko yagabye ibyo bitero, ubwo nujya kwitegereza neza urasanga nukora ubufindo buri buze kugwa muri Emira z'Abarabu. Ari niyo mpamvu basa nko hiriwe silence hari mu burasirazuba bwo hagati, kuko nibizwi niba Iran buriya wenda IRGC ifite amakuru yo yigabye igitero. Ubwo niza gukora retaliation turi buze kumenya ninde ubufindo bwafashe. Ariko ndatekereza niba CENTCOM itari kubeshya, ndatekereza Emira z'Abarabu. Ariko mu bitero bya vuba biheruka ntabwo igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ntabwo kiri kugarukamo, kiri mu bihugu Iran itari ejo bundi siho ntabwo ejo bundi ariho indege zarashe muri Iran zagiye kongera kunywera kerosene. Emira z'Abarabu wizitandukanye uko byamera kose zirahari. Kuko igitero cyo kuwa kabiri nicyo kuwa gatatu amakuru ahari yemeza ko zabanje guca hariya zaciye muri Emira z'Abarabu zirongera zinywa amavuta zirakomeza. Ubona kenshi iyo batari kuzihera amavuta mu kirere nka kuri twabivugaga zino tanker jets, akenshi bisaba ko zica zigeraho ngaho bakazikanywa ayo mavuta ni kerosene, akenshi niyo akoreshwa n'izi ndege zikongera zigahaguruka. Uko byamera kose ntabwo Emira z'Abarabu ziri buze kubura muri iyi kesi. Yego.
n'ubundi nyiri kwa Marianofor mu kanya nawuze mbona avuga ko abahuza bo muri Katari kuri ubu bari Teheran bari gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugabanya n'ubundi umwuka mubi no kongera gutangiza ibiganiro. Amakuru akavuga ko impande zombi zifuza gusubira mu masezerano y'ubwumvikane cyangwa se MOU yari yaragezweho mbere. Ibi biri kuba mu gihe nta minsi irashira myinshi Donald Trump avuze ko MOU yarangiye yabivugiye Ankara muri Turukiya. Yego. Igihugu cya Iran nacyo n'ubundi amakuru yavugaga ko abanya-Iran batakibona nk'aho aya masezerano y'ubwumvikane ya MOU agifite ishingiro cyangwa se hari icyo kivuze. Kubera ikizi impande zombi zakwifuza kugaruka mu biganiro. Ibintu by'abahuza n'ibiganiro bigiye kuba nk'iby'iwacu mu karere. Mu karere twaraganiriye bigeze aho niba twarabonye ibyo tuvugaho bitarimo ntacyo bizatanga. Menya abagiye kuganira biganira iby'ubuzima bwabo cyangwa se bakipangira business. Na hariya rero niko bigiye kumera. Ibi biganiro niwamenya ngo nk'ubu niwamenya ngo ibyo tuzi wenda byavuba n'ibyahere Muscat. Birava bigiye Islamabad. Faze ya mbere irarangiye. Faze ya mbere ikirimo bagiye i Doha muri Qatar. Doha muri Qatar birananiranye. Uribuka bajya Riyadh muri Arabia Saudite. Yego. Birananiranye bagiye mu Busuwisi. Ariho ira MOU yasinyiwe birananiranye. Ngo bagarutse Tehran. Bigiye kurambirana. Igihe ari cyonyine bundi ibisubizo by'intambara biranoroshye. Ibisubizo by'intambara biroroshye kubera ko ibyo Iran iri gusaba kugira ngo ibitero bihagarare biroroshye mu by'ukuri kandi no kubyubahiriza ni ibintu bishoboka. Ariko nyine kubera ko upanga bayarapanze extension war, abanya-Iran bavuga ko ari survival war, ariko intambara iri extended. Yego. Intambara bundi akenshi amakimbirane janvier, amakimbirane ashingiye ku mateka. Amakimbirane afite ahantu ahurira n'amateka, noneho hakazamo n'ikintu cya ethnic, nkuva ethnicity, nkuva hakazamo ikintu cy'amoko, sometimes hakazamo imyemerere. Aya makimbirane abagiye kugumaho nahana bazajya. Amakimbirane aba ari concrete, abakomeye ku rwego rw'uko utakibwira ngo ni ikintu wakemura mu myaka 10, 20 cyangwa se 40. The same case y'ibiri kubera hariya cyangwa se ibiri muri kira gice. Yego. N'amakimbirane ubwayo ashingiye ku bwoko, ku myemerere n'imyumvire itandukanye mu bya politiki. Ariko ibyo byo nta n'igihugu kigomba kuyoborwa nk'ikindi. Buri gihugu cyose kigomba kuba gifite uko kibayeho nuko kigena imirongo migari ya politiki. Igihugu gifite population y'abantu bari skilled. Hari imirongo narengwa leta ishyiraho cyangwa se guverinoma ishyiraho bitandukanye n'igihugu gifite abantu batizi cyangwa se batari skilled. Igihugu gifite population wenda miliyoni 50 na miliyoni 10. Tibwira ko polisi zaba ari zimwe. Kugenzura miliyoni 50 no kugenzura miliyoni 10 ni ibintu bitandukanye. Hafi 500 kwijana biba bitandukanye. Uvuga ngo nanubwo ideologie politique zigomba kuba ari zimwe mu bihugu. Impamvu iyo ntabwo nyibona nk'impamvu yatuma ibihugu bihangana. Nubwo rimwe na rimwe Israel yifashisha nk'iyo mpamvu, ukibaza ukuntu umuntu atunze kirimbuza ariko akagukumira kuzitunga. Ninzitunga cyangwa se nazitunga ngo ntago bakagutekerereza bakora time traveling. Iran iramutse ubwo baragenda bakicara mu byumba byabo, ubwo nuko bahita babitekereza. Iran iramutse itunze kirimbuzi, Hezbollah yazitunga, Hamas yazitunga, imitwe y'abashiri muri Syria na Iraq yazitunga. Abahutisi ntago basigara, ariko natwe baturasaho bagakora time traveling. Ibi rero ubwabyo it's a very big problem. CNN yanditse ko kuri ubu abayobozi bo muri Israel bari kuvuga ko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buri kurwanya ko Israel yagaba igitero cya gisirikare ku gihugu cya Iran. Ni nyuma y'amakuru yatangajwe mu masaha ya kare n'ibinyamakuru byo muri Israel byavugaga ko igihugu cya Israel n'ubundi kiri gutegura ibitero simusiga n'ubundi ku gihugu cya Iran. Iki gihugu cya Israel nicyo
wigeze gukomozaho gatoya cyabaye abambere mu kuburira Donald Trump ko ashobora kwicwa n'igihugu cya Iran. Ese kuki Trump adashaka ko Israel itera Iran nyamara we akarengaho n'ubundi bya hato na hato akabarasa? Hari ibyitwa kugura igihe, buying time, cyane cyane muri mu bihe nk'ibi by'intambara birakora. Mu bihe by'intambara birimo na ceasefire, buying time ni ikintu gikorwa iyo uruhande rubona rutiteguye rushaka icyakerereza urundi kugira ngo babanze bitegure. Ariko cyane cyane ibyo nkunda kubibona hano iwacu mu karere. Hariya ukuntu case imeze, Israel bwaherutse kuvuga ko iri gutegura operation bise Blue and White, solo operation, badakeneyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Israel rero kuburira Trump nayibonyemo kugura igihe. Reka nguhe case imwe yabayeho muri 1981, Papa Yohani Paulo wa kabiri yararashwa na komereka bikomeye, reka neke kuvuga bikabije. Arasirwa St. Peter's Square rwagati muri Vatican. Yego. Wamurashe no witwa Ali Kehmet. Kehmet, Ali Kehmet niwe wamurashe, warashe Papa Yohani Paulo wa kabiri. Iki gihe Mossad biri mu nyandiko zandagaye hose wabona, wasoma mu mateka bayakurikirana. Iki gihe Mossad yakuzinze Union Soviétique, ubwo no bumwe bw'abasovieti. Iki gihe mbibutse ko harimo intambara y'ubutita cyangwa se Cold War hagati ya Amerika na Union Soviétique. Nanze urugero as buying time kubera ko icyo gihe Union Soviétique nava ko yari kuri peak mu bya gisirikare. Haraciye imyaka mike havuyemo Cuba Missile Crisis. Mvuga ko byamera kose harari umwuka w'intambara ushobora gututumba uko byamera kose. Mossad ari mu bihe byiza, yari maze gukora za special operation muri Chile, Argentine n'ahandi hose igenda ikukumba muri terme ishaka abanazi bagize uruhare muri Holocaust. Mvuga ngo bwari ubutasi bugezweho buri na credible ko amakuru iki gihe Mossad yatangaga na makuru yizerwaga n'abana bari bo bose. Yego. Byabaga bigoye guhakana. Iki gihe rero kwifashisha iyi case ya Ali Kehmet, cyane ko nyuma uko byaje kugaragara ko na guverinoma nimwe ari mushyikiye, we ni nyine nibyamujemo bwa buheza nguni nyine bikakuza mukumva bakivuga ariko abantu baranatinya Papa buriya ngabahagarara Imana ku isi. Umuntu niko babivuga, imyizerere niko babivuga, umuntu utinyuka bigitero ku muntu Imana yashyize ku isi ngamuhagararire. Abantu baratinyuka. So wenda kari gaciyemo ariko Kehmet yaratinyutse. Utinyuka umuntu ahagarara Imana ku isi, ibintu bikomeye cyane. Icyo gihe rero uyu mugabo Ali nubwo buheza ngo nibwo ari buri murimo nyine yumva akora ibyo akora. Ariko icyo gihe nyine Mossad yabyifashishije bimwe nakubwiraga nyine ya buying time n'ibindi, nubwo nyuma ntacyo byafasheho. Nahangaha rero uri ugira ngo Trump aramutse apfuye, Trump amaze kwicwa inshuro nyirangenye zizwi. Bwa mbere yari muri Pennsylvania, murabyibuka yiyamamaza. Ejo bundi ha Washington hari ari muri office, hari umuntu bafashe ari kubundabunda muri Jardin iwe Mar-a-Lago Florida, maze kugabwaho ibitero kabiri. Izo ni inshuro enye zizwi. Ariko ibi twagiye tubona hari ibyo bavuga ko biri staged, akenshi baba ko biri staged, buteguye. bava ko biri staged, ariko umva hano ikibazo kiri. Hari ikibazo kiri nuko biramutse bibaye Mossad yavanwe nyamara twarabivuze. Yego. Rimwe na mushobora no gusanga bigabye igitero cyabo bakamugira igitambo kugira ngo bakora ibyo bagomba gukora. Why not? Mossad yakakitinga mu buryo bwose, ubwiza n'ububi yabikora Mossad. Ubu se uzakurikiye case ya John F. Kennedy, ndumva yararashwe muri 1934. Uyu Kennedy wahoze ari president wa Amerika. Yego. Sometimes ari igihe nyine umukuru w'igihugu agirwa igitambo kugira agire ibikorwa. Why not Mossad tagira igitambo Trump? Mossad nkurikije ukuntu yakitinga, bibaye ngombwa yamugira igitambo ariko kujya bakora ibyo bakora. Why not? Cyo kintu nacyo kugitekerezaho. bitakorwa n'abandi bikitirirwa Iran. Aya Mossad impamvu nakubwiye ko iri credible. Iri credible bitewe na special operation bagiye bakora, bari credible, amakuru yabo bagomba kumvwa no kwizerwa. Trump nyamara bashaka kuzamugira simanura. Ariko yaba igitambo kugira ngo bikize Iran, kubera ko Iran mu by'ukuri yarabananiye pe. Iran yarabananiye nyine bimwe bigaragara, yarabananiye.
akaba yaba igitambo yaba igitambo bamugira igitambo. Mossad mbona yakitinga biri weird, yakitinga sometimes out of the box. Ibi nabyo birashoboka, biri mu bishoboka. Inzego za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Biri mu bishoboka. byoroshye kuba erega none se nk'ubu zakinjirirwa na Mossad cyangwa se ubuse nubwira case wenda bavuga ko biri stage D, ubu koko hari ingerega bari gap bafite. Ubuse iyi secret service ni kanga yagiye itumizwa kugira isobanura impamvu umuntu umusanzwe bitanagaragara ko afite archive itigeze aba n'umusirikare ashobora kwinjirira akagera aho hantu ku rwego rw'uko akuramo intwaro n'ibindi bigiye bitandukanye n'ibindi. Hani yaba ari iyo gap, ahubwo ari bya bindi nyine by'intare, kubera ko ari intare nyamara yarakutse amenyo bakaba bakira ati inkovu z'imiringa, nyamara nta bushobozi bugihari bwo gukora ibyo ngibyo. Nuko wenda hazamo icyo kintu cyo kuvuga ngo biri staged bibyambura credibility, ariko bitaje mu nyamara twabona abajene babyita kubona imboga mu menyo. Yego. Hagati aho Reuters yanditse ko inama nyobozi y'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe ubwikorezi bwo mu nyanja yemeye kuri uyu wa gatanu ko ibihugu bikwiye kwanga ibikorwa bya Iran byo gushaka gushyira inkomane ya Hormuz munsi y'ubusugire bwayo, ndetse no kwanga icyemezo cya Tehran cyo kwishyiriraho urwego ruyobora urujya n'uruza rw'amato anyura muri iriya nzira. Bakavuga ko muri iki cyumweru Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byagiranye amakimbirane n'ubundi no gushyamirana bya hato na hato, birimo ibitero by'indege za gisirikare za Amerika nyuma y'ibitero byari byagabwe ku mato byavuzwe na Washington ko byakozwe n'igihugu cya Iran. Reuters ikavuga ko igikomeje gukurikirana amakuru n'ubundi ku bijyanye n'ibyo ino komite nyobozi cyangwa se ibi bihugu biri buze kubikoraho. Hagati aho ibi bihugu ubundi kenshi na kenshi n'ubundi hariya ku mugabane w'Uburayi, biriya bihugu by'Iburayi byagiye bihura mu nama nyinshi zo kugerageza kureba uburyo byakoresha imbaraga mu gukumira Iran ngo ihagarike kuba yatangira amato n'ubundi hariya mu nkomane ya Hormuz, ariko byaranze. Ese kuri iyi nshuro ibi bihugu bifite ubushobozi ki bwo guhagarika igihugu cya Iran? Reka mbyite audacity kuyabyumvikane. Nta n'umwe mbaraga afite ubushobozi bwo kugenera Iran no kuyibwira no kuyigaragaza icyo gukora hariya muri Hormuz. Iran mamya ko ari ifite ijambo rya nyuma muri Hormuz, banafite igisirikare kibishoboye no guhangana IRGC shami kona mu mazi. Ibyo babivuga mu mutaka w'icyo bita demokrasi, ariko se nujya kubigenzura neza ko kurasanga ari demokrasi nuko buriya zeru itagira icyitwa bize mathematics bazi byitwa negative ziri miramutsi yigira, ariko reka mbijyane muri negative. Sa negative. Iran ni ifite ijambo ya nyuma n'imyanzuro ya nyuma kubibera hariya. Uku guhura kwabo kugaragaza ko bahangayikiye Hormuz, kugaragaza ko bahangayikiye isi, nyamara ari cya kintu cya ya hero syndrome. Murateza ibibazo, mugaruke mwigira abacunguzi kugira ngo tubaramye, tubaririmbe, tubandikeho n'ibindi bigiye bitandukanye. Navuga ko abantu bamaze guhumuka, basomyi, basesenguzi n'abandi, abantu bamaze guhumuka. Ibijya mbere akenshi iyo byitondera rwose urabicukumbura kandi ukabibona. Icyo kintu rero cyo iyo strategy imaze gusaza, bazahindura indi, bashaka indi bakoresha. Nashimangira ko ijambo rya nyuma kubibera muri Hormuz IRGC cyangwa se ubutegetsi bwa Iran bwana Janvier. Ese kuba hajemo UN ntabwo bishobora guhita noneho UN ntabwo nyemera bitanga noneho ku bihugu ugereranyije n'ibihugu by'Iburayi inama bari bakoze. UN ntabwo nyemera. Nyemera nk'iyo body of course, ariko si nyemera bikurikije nimwe mu myanya. Okay, nyemera nk'ikintu kiri aho ngaho gihari. Nkuko ushobora kumbwira ngo hari igipangu, yego ndi kukibona. Ariko kikaba ari igipangu wenda gikrotiriye isambi idafite ikintu na kimwe yubakiyemo. Nuko mbona UN. Iyo urebeye inyuma ni igipangu cyiza, ariko mo imbere ni babyita ngo iki? Kinyarwanda cyiza nari kwibuka neza. Mo imbere ni igisambu. Nko gufata igipangu cya miliyari, igipangu gihagaze miliyari y'amanyarwanda, ugasanga kizengurutse mu byite ngo iki? Mu gisambu nyine
hahana ari ubutaka budashobora kwera tanakuramo amabuye ngo uyubakishe ni bya bintu bidafite ikintu na kimwe bishobora kukumarira. UN nayo nuko igaragara mu by'ukuri ukurikije uko ziriya chata zabo ziba zivuga n'izi resolution ni ibintu byiza byubahirijwe byabakwiye kuba ari byiza, ariko se ko bamwe ahubwo babyifashisha bakandagira abandi ku gakano. Nyemera nka bodira ariko bijyaye ni ku myanzuro UN ngewe nagomba nyibona mu maso yanjye. Yego. Dusoza reka utubwire kuri ibi bintu bibiri. Icya mbere ari inkuru ya Iran Observer ivuga ko inama y'umutekano y'igihugu cya Iran yafashe icyemezo cyo kwihimura ku bikorwa remezo bifitanye isano n'ubundi no kwihimura ku bikorwa remezo n'ubundi biheruka kugabwaho igitero bya Iran bifitanye isano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni iriya nzira ya gari ya moshi iheruka kugabwaho n'ubundi muri ibi bitero byakozwe mu ijoro rishyira ku munsi w'ejo byakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kare nahoze mbona igihugu cy'Uburusiya inkuru yari iri kuri Global Surveillance ivuga ko hari indege zo mu bwoko bwa F-35 bagiye koherereza igihugu cya Iran, ndetse ko Uburusiya bugiye kongera ibikorwa bya gisirikare biha Iran ugereranyije nuko byahoze mbere. Iyi nzira ni inzira ya gari ya moshi yari isanzwe n'ubundi ikoreshwa cyane n'igihugu cy'Uburusiya na Iran, ariko yaje kugabwaho igitero na Iran. Ese hano Iran ivuga ko igiye kwihimura cyangwa se gusubiza kuri ibi bitero, birashoboka ko hazamo imbaraga z'Uburusiya? Igihari kizwi Uburusiya bufasha Iran mu bijyanye na intelligence no kubafasha kubona coordinates. Hari ibigo bya Amerika n'ibindi navuga ko ni ikintu cy'ingenzi cyane, ariko interference mu buryo butaziguye, ubwo no buryo buri direct, ya chaos, kuvuga ya imbalance muri iyi ntambara. Simbona ko bayifasha mu buryo butaziguye, ariko gukomeza kuyihereza ubwo makuru y'ubutasi binakunze bagahabwa ubwo bushobozi. Sina ngombwa F-35 kuko sinekereza ko Uburusiya ari bwo bufite uburenganzira bwo kuzitanga, ahubwo nyina urugiye kuvuga Sukhoi S-35. Uvuze F cyavuze Sukhoi? No, ni Sukhoi 35. Waravuze F-35 yego. Izi Su-35 byaba ari byiza kuko ndumva ziri muri 4th generation. Indege zo mu kiragano cya kane nazo ni zimwe mu zitebutse zinafite ubushobozi bwo kurwana mu kirere, kurwana ku kirere, guhagarika za misile n'ibindi bigiye bitandukanye. Cyaba ari ikintu cyiza bikozwe uko bishobora gukorwa as bilateral military agreement between two countries. It is agreed under international law, cyo ntacyo biba bitwaye, cyangwa se bakabikora nyine nk'ubwo bufasha nk'uko bizwi ko Amerika hari ibyenera Israel kandi bikaba bizwi biri aho ari ukuri kuzwi. Uburusiya nabwo bw'ipositioninze ku rwo rwego, it's fine, why not? Babikora kandi bigakunda. Biramutse bikunze rero byakongerera Iran bura kimwe mu bintu izira ni ukugira igisirikare cyo mu kirere kiri weak, very very weak. Bavuga ko bakoresha indege zo mu kiragano cya kabiri cya gatatu bakabisha indege zo muri za 70 na 80 mu gisiraheli bifite izo za dir ziri modified zejo bundi 2020 na kangahe zigezweho nyine zigendanye n'ibihe. Wenda ahantu babashije gukuza iterambere ni mu bya misile n'amadrone, ariko kubijyanye n'indege zo Iran iracyafite hacyarimo gap. Iyo gap rero bayikavarinze, nekereza ko hari icyo byakongera ku bushobozi bwabo bw'intambara zikorerwa mu kirere, nazo ntambara ibihugu byombi bikunze kwisangamo kubera ko geographically ni ibihugu bitandukanye. Aho Israel naho Iran iri ntago troops zakora, bisaba korezanya ibiturika bifashishije inzira y'ikirere. Icya kabiri mu kanya hari inkuru ngarutseho yuko n'ubundi amakuru aturuka mu gihugu cya Israel avuga ko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kubuza ibitero bya gisirikare n'ubundi Israel iri guteganya kugaba kuri Iran. Uwitwa Minisitiri w'Ingabo za Israel Katz ni imvugo ahuza n'umugaba n'ubundi w'ingabo za Israel yitwa Chief Zamir.
baravuga ko n'ubundi kuri ubu Isiraheli iri gutegura yiteguye gukora igikorwa n'ubundi gikomeye cyane kandi cy'imbaraga, iri gushushanya n'ahantu h'ingenzi hangombwa bagomba kugaba ibitero. Bakavuga ko na Benjamin Netanyahu avuga ko intambara itararangira. Ati wars not over, intambara ntirarangira. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zitifuza ko Isiraheli n'ubundi zagiye zitambika Isiraheli mu kugaba ibitero kuri Irani. Irani mu minsi ishize yavugaga ko ibi bitero iri kugabwaho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifitanye isano na leta byihishwe inyuma n'igihugu cya Isiraheli, ndetse bari gutegura ukuntu bagaba ibitero ku gihugu cya Isiraheli. Ino ntambara witegereje neza kazoza kayo karagana he? Ni iki kiri muri ibi bintu ubihuzahuje n'ibyo tubona n'ayo masezerano y'OU? Ikintu gihari ni intambara zizajya ziza zigatuza, izi ntambara ziri extension mu by'ukuri ntabwo zizarangira. Kuvuga ngo igihe kizagera Isiraheli na Iran bibane nk'ibihugu, mu gihe ubutegetsi bwa Kisilamu kiyoboye Iran, mu gihe Tel Aviv iyoboye nk'uko iyoboye kuri ubu ngubu, ntacyo nakwizeza kuri iyo ngingo, ntacyo nakwizeza. Bizasaba rero ko kugira umubano ukunde, byasaba ko ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran buvaho, cyangwa se ubuhari muri Tel Aviv bukava, kuko iyo umuntu akoroheye nawe uramworohera uko byamera kose. Otherwise iyi ntambara izakomeza ibe extension, ntabwo izarangira. Kujya ihagarara by'akanya gato ejo bagasubukura, igahagarara by'akanya gato ejo bagasubukura. Reka tugushimire cyane Semugeshi Bayingana, wakoze. Wakoze cyane Janvier. Dushimire nabo twabanye kuri Nkuye mu Ruge Yves Official. Ibiganiro n'amakuru birakomeza.